ndashimye kabisa ndajyohewe shopping yose wamwambitse byose nibyo ntakubwiye washizeko none papa Linda uriya si umukobwa wanje umukobwa wawe ni gwanje hariho ikintu umuntu agukorera ukabona uti nawe nyine arakuryohereje hajya wansubirije mu nkoko niko bavuga kumbe rero ivyo mukorera byiza urabibona uriya ni umwana wanje vraiment iyo ni intango gusa ariko ari ikintu ushaka kubaza ibyo fitina ko atebye kugaruka ego umenye ko tamukozi dufise kandi sishaka ko Linda tubera umukozi kuko akazi ni kenshi ngaha akora akazi kenshi nkabona ko umwana arusha cyane iyi nzu nini rero tu telefone fitina tumve ahageze indwi zabaye zibiri none wowe umaze kuvuga ko indwi ari zibiri umuntu atakiri ku kazi umurundira kwe abarundi bakeneye akazi bibiye tumenye kiretse n'abarundi ababa mu Burundi ngaha hari n'abandi bakeneye akazi arabashomeye hamagara abakozi baze ngaha mwarabu waramu dushaka kumenya yuko azogaruka cyangwa oya tubimenye ibyo n'umurimo mwitu nuzo telefone nuwa telefone sama inite uzokoresha ama inite sama ama inite si kibazo kuri jewe kibazo uriya mukozi je ndamukunda kandi urazi ko ndamwizera cyane faranga kamaro kacyo ega si umukozi wari wese ufa gushira mu nzu arabandi atari nago arabakozi beza ugomba kwizera umuntu imbere ko mushira mu nzu cyangwa umuzi navyo ariko abakozi bose si fitina rekana na fitina reka ndamutelefone cyangwa mu telefone muri iyo nimero reka sina na nimero zine yishwe na nimero za fitina ufise wowe ngiye tuhuniye tanke reka je ndamutelefone reka je nyene ndamutelefone Burundi rakwi allo turaho turashima bite fitina none wewe ko ansavye indwi imwe ubu zibaye zibiri uri hehe kutagaruka erega inzu ukeneye umukozi kandi wowe umaze kugira ufise ibibazo nyabaki uzombwira none aho utambwira sindi mabuja wawe mbwira ari igihe nshobora no kugufasha abikubwira kandi naragiye papa Linda yego ari ngaha turi kumwe Ihorihoze waragiye kwahita kata narakumubwiye ko turi kumwe nabo yaciye akupa telefone usanga ari amayinite ahetse abona amayinite ahetse wewe uri kumara amayinite n'amayinite urabonye umwanya muvugana fyengo amayinite aragiye rekana na kibazo na wewe n'uburyo dufise vraiment ukorarira kubera amayinite iyo ndarira ari kugera kuri ubu reka shaka abatunzi ni muturira cyane nitwe dufise ingorane mukene yogira ingorane z'amahina atayafise umviriza rero icyo ntangora fitina ntakaza akeneye yaba agakeneye yari kubanguka kagana iyo aburi tikiri mugarukana aba yarere gusabye mureke rero n'ibibazo byiwe kira muntu n'imizigo yiwe wewe ko bamara abazi ari yasuke acaba muri pisine kubera oya umuti n'ibisanzwe mukubera ijuru ribonetse mu mazi acaba n'inyanja usanga ari yawe ushiramo umuti sakebe mu utabyibutse rigashije jewe nzoza ndibuka nk'ubu honyene nta muyayo ababoyi nabo nyene bakoma induru ngo ibyo kumesa biba byinshi nibo biraba kandi cyumva Nune kama tunisaka ni hana telefoni nta nikumbwira ngo ndagaruka imisi ni myinshi cyane kandi zikiyumvira cyo kurondera nizogenda kutegera ngo turaza kugendera none yakorewe
sinzi cyamwirukanye kandi nuko nafata neza kandi bamuhinga amahera kuri cyane kiravuze ngo bamwongere amahera gusa n'impuzu zanjye namwe kandi nuko nizera cyane sinzi n'igituma adaterefona sinzi n'igituma adaturondera sinzi azi telefona amahera niyo yakumbura ariko rero si wakugaba si wangaba urabyumva adashaka gukora uramenya ngene ufata izindi ngamba erega n'amahera umuhemba nicyo gituma nakubatiza none yakora kuri gusa ni ku buntu oya twamuhana mu maguru mashya kandi urashobora no kuzana mwiza kumusunza akora apana mwiza w'ubwiza ndashaka kuvuga akora neza akerebutse ari sharp sharp ariko kugira amarabo kwibana nk'agasikozi kwakazi nikeshi cyane tuteka urabona kumwiza bisine iterisi nunca ari ibyo biraba abakozi je nabo umushahara ko hageze ko namuhemba nkamuhemba naho iby'akazi niwe umenya bakora neza akora nabi uyaragamuka fitina yari mwiza fitina yari mwiza kuko kandi akazi yakugura umwanya neza cyane kuko ndiyumvira n'iki cyamujyana nandire kubona nanakibabwira icyamujyanye none wowe uri umusoda wo kumenya icyamujyanye ukora amatohoza cyangwa abapolisi cyane abaki we barekeye urazi kuba umukozi ukunda birababaza cyane we murekeye yigire ibyo by'amatohoza rekana nabyo amaherezo yahabanze reka jyane ndabe nasize ibyo kuzi ndazi umugore nawe wagira amatohoza ngo yajyanywe n'iki urakeneye kubimenya n'iki ndabizi cyamujyanye ahubwo yotungana ntibizane izindi ngorane kuko ahubwo nahiriwe ko atakamenya n'icyamujyanye ibya mbere yarambabariye ibindi nabyo byisukemo ukaba ukigo ujya ku mafi shetani ndabona agira habuke abagore batanguye kuvuga ngo yajyanywe n'iki ibyo ntibiburaba nabireke icyo mbona cyiza urabona ko ujya muhungu wanje arimo agenda gusaba akazi ariko ntibamuhe ariko ko batanga yego byinshi byavuye kuri wewe ubuzi butagira akamaro ubuzi butagira naho boramushikana nahisemo rero kugira ane kumugurira iduka ngira ndamugurira iduka rinini ntabwo wari watebeje no icyo cyumvira ko ari cyiza kubera ko utabikoze ubwa mbere rega hajya ikintu umuntu abanza kugitegura kandi umuntu arakiyoza gusa wiyumvire neza biba byiza cyane maze kubona yuko aho agiye gusaba akazi bamwima akazi naciye mfata decision yo kugira ane kumugurira iduka nicyo muga ndabizi arazobinezererwa icyo ni ikintu cyiza cyane uretse ko nanjye binezereza yariyumvira nawe basi wewe nuko wari warategereje kumugirira uwo mugambi urana basi nawe kuko nyene yarabaye ntanezerewe kubera yarashaka ko yarashaka nako yari yabuze icyo yokora ko yoronka aho yicara kwituriza akarondera akatoza kiwe aho rero wakoze cyane wakoze ibintu byiza cyane nje ndiyumvira ko azobinezererwa nawe cyane kabisa wakoze urabona ko gusa mu ingaruka yabyo niwe wari wabiteye wewe nyene hariya jeni tuba turi kumwe jeni tujyana gusaba akazi hamwe byose byavuye kuri wewe ibyo byose byamuvako agenda hanaha gusaba akazi bakamufata nabi bakamwima kubera iki ingaruka yose yava kuri ibyo wari wakoze basi wari waramu wasa nk'uko umenga sinzi wamufungiye ubuzima bwiwe kubera iki aho yaca hose bamuduru nta muntu yamwizera kandi nawe nibyo wabona rero gusa wakoze cyane ko wikebutse ukamuronderera iyo duka azokwicaramo wenyene wakoze cyane kubera byose urazi kuri mushikanje kandi urazi ko ndakubaha
ayo majambo yawe wamugarukana mu kanwa utareka uho uyaboha nk'umwana akuvemo nanje byarambabaje musagara ni ikintu kibabaje cyane rwose none wowe ijambo rivuze ntushobora kuvuga ati iri jambo narihebye hari ijambo nawe kubwawe hari ikintu nawe kubwawe kikuba gutoka wibagiwe ubuzima izari utarihebye tuzotamba amahasi sawa reka kandi wowe urakunda kwa mumengo uriko urafitana na jewe reka ndagukeneko ni umusaza ni twose rimwe gusa rero si kugukenera kugira nawe urinduke ntiwibire mwanaho twose rimwe ego kwe nawe uri mushikanje birakuzufyinako cane nawe twose rimwe kirazira kuzufyinako cane ikindi naco ndakubwiye kizire kikaziririzwa yuko umuhungu wanje abimenye Ndewe waravye mu telefone ko nakorokerejemo amara. Wabonye? Nayibonye. Wabonye ka message? Nakabonye. Merci kabisa. Harya nico gituma nagushize muri banko w'inoti. Kwari kugira ngo abantu ntibaze barakurikira ibintu byawe kuko uri mikashi barayimenyereye. Uri no guhindura system. Rero ndagukije. Nasanze uri umunyabanga akomeye. Ibanga wararimize. Reka mutabitureze kurane. Nabonye ko mavuga ibyo mvuga ngo bose nakurikiranye neza. Ko je mu kumuravuga n'abadami njya kuri urugo n'urufasa cyane cyane. Urumva nasanze ku bintu by'ujya mukozi atana kimabizi. Ntazi cyatumye agenda. Menya je nakubwiye je ngiye kintu kukoresera neza kuburyo atazotahura atazobona matrasi ni abakozi ni hamwe. babizigirwa cyane. Ubu icye kugira kubwira ati wowe inoti burya zikoze naho byo ngo naho uvuga njya mu kanwa Uko bimeze. babya kumenya aho kigana Adumiho nawe nyene urumva je rero mbona umugore atanguye kwidoga ko fitina yatebye. Wewe kwakwanya ugenda urabe ruguru useke ubundi mukobwa kugira ngo amwibagize fitina. erega wewe Yaramukunda ngo yaramwubaha ngo akakora neza uri kinini. oya kugamba yarumbi cyane azonyereka mu Misiri yari umukobwa muzani haba bitina bazocamwuga. Uyu nawe tugize Imana akaza ari umukobwa agambuka akora neza yubaha na cyane atagavura bamutumye ku isoko kuko burya madamu aranka umuntu amuhenda. ega niyo aranka ababeshi niyo boy bakugira afite burya ni nyakuri kandi cyane ubangose kujya wahemutse kote wahemukiye urangu wawe burya wahemutse burya neho reka fitina yaramukunda yaramukunda yawe hata kuna kutuzumu yanga fitina kandi uje icyo nakoze fitina nawe yarakumenya. yaramenyera ngaburanira cyane Nyabera nka babandi bakunzi bavuga ngo burya ngo nungwa kuya ngo muryango agacamo ibyasigaye kandi nawe ari umuntu je fitina ngaburanira nawe ariko urumva ngorane urumva nawe urazi igituma icyo gituma nawe ubonye bitagenze neza uca wikora ku telefone yawe niyo ngodo yawe ugaca umenya ingene wiyaranje. niba hari ibanga nabizi ngumye kura riranyica
Basi muri ibyo windani n'uko nera uravuga rero n'indi aravuga cyangwa kinini basi ubwikiye byinshi kandi twamfasha kugenda n'ukuma ujari n'ibyo kubataka neza ikibazo no bwiza ndi hagati mu rurimi ndi hagati mu rurimi wumva ndagusabye uzeye usaba amahera jewe namaze kuba faranga ndiko ndagusaba nta faranga ndiko yaragera je ndiko nakubwira gusa wakoze kuri fitina ntikize gisubire ndagusabye ntumenye ndi banga ngira ibintu by'uko byunanira gutwara kazi kibaye ibiro byo byinshi urabona indege burya hari ibiro bakubwira ati ibiro ntibirenza oya kiretse n'indege cya cyuma kiduza abantu mu ma etaje asanse kijya ufyonze mwarengeje ibiro ntikiva mu kiwumva ntiduga n'ababura indege cyangwa uri asanse basha ndabona kwerekana ko akantu naguhaye cyangwa n'ubwato hari ibiro urengeje birazama imeri kizama ntumere n'ibanga rigira kabiri ndakwisabye ndakura cyane nemeye kurimira riturikire mu nda indwara minyo indwara kwashi indwara malariya indwara umugera kubera iryo banga nirabyemeye nawe nyine kubera telefone yanjye ibyo twavuganye urumva ariko nawe umeze uko jewe kuba muri amasezerano twasezeranye nawe umeze uko uranyemerera kuzombikira cyane ariko nawe umeze uko jewe mbere iwanjye ndi mpemuke ndamufye oya nagerageje wumva kugira ngo nishyize mu kibazo cy'iwanjye birakubera ushobora kubononekana ngaho ugasanga urisesera ibyo kandi nanjye umugore wanjye asigaye ndamwemera cyane ndabona ko ntoronka ubundi nkawe muzehe ndagusabye ntuzi usange urwaye niba abandi babaye imyaka umudamu nka jabira ni ngombwa amakofi hirya kwa joseph auride ngumva barayibatamata basi amakofi menshi cyane ati yaborewe yamunyoreye inzoga yamunyaye mw'ijoro ujya mugore nta banga ngibyo ujya mugore urabona umugore agaye umugabo kandi ari wo muharasi reka ndoviko hariya rudoviko umugore we aheruka kumuca amaguru yamuciye amaguru hirya y'ejo kubera y'umubyeyi izo ngeso ge ndagusabye muzehe kabisa icyo kintu yiri ngaha ikire gisubizo